Kajing penbena do Menteri Berikmi ya ketenat PHE Marquis and Marak baka sarkar jala kanyale ban penkhoj no ya bil basa teng palat kendai spa klur syaki kontraktor ki bapentre ya ki skim sa umbam lingba ka Jal Jeevan Mission kalapan nong ya ka khasi jaintia Government Contractors and Suppliers Association ban penpau kajing ai khublai. Uba welcome lang President ulay tu. Bahaka kendai terik yoyong arajar arpun rio. Ka association kalay kundo yo Chief Engineer katanat PHE uba RS Nongbri. Ubala pentik na baom slam show ya kani kapisa an sa siyo no. Ulaong bakani kadai kajing job jong kajing ya lenti namar nakapor syakapor. Kila let penikadmao syaka sarkar jala kumjuru wat syaka Ministry of Jal Shakti. Jong ka sarkar India hakaba kila pa jing to. Lingba u Dr. Ricky A.J. Singkon u MP ubala khalat no. Tehnis niya penpau ke jenis niya ngok kro ma kadi ya kata ke message mana ke sarkar da pediang ke yaitu wadala delegation hado arsil listen hado chief engineer yang ke PhD da kani ta man da pensniha ko sarkar ke jingkarpan yang wada dia ke message untuk wada one ke scheme yang ke JJM kama kendis pa tam keluar tengkah wada penlaika wada gasnya usar mesti menggawi ndai ha kejis khet nin dia chema nin ta ga khande tari ye chema chief engineer sar Nongbri wada gi insurans uta manjumut kini ke poisa yang ke JJM go khande spa keluar tengkah wo da penlaik na ga ministry dan ke sarkar India kini ke poisa Tina kaliang yang ikam ga urgentia kontraktor supplier association penpa ke jenisnya go kro na beta gini gi kontraktor go em hopo gari khasija apa ga hopo jantia yang ikam tam wadi kre sistem gi chirup nga ga presiden ngasnya ga burom yiki go kro do kata-kata wada penya go dan nak jing katpat yang ki nak jing yang lai luti gi yang dasnya go sarkar de igi gani ko poisa kam khande spa klur andai nga wangan wani ki pra kontraktor gyong igo kre ige jeje mon mahawiyajha ne bhag poisa ka man gani de em ga finance the mustem gwi daw penbiang chok gidang em chok gi kriteria ko da penbiang chok go sarkar gatu gadi to haga jo ko por ngas no banai ko play ro ya ga sidentia Government Contractor and Supplier Association lamba jengki rembagi badon lang kumjoro napar kiliang nyosoba kelai tristom kelai rengkat ke sarkar kelai osno ya ke jengkerpan jongi ke sarkar lembai minister Marcus Marak ila declare hak news by ila yo ya ke sanction kumba khandai spaklor tam ai Tina kalian jongi kontraktor jong ke khasi jantia Government Contractor and Supplier Association bos ngobahawat mam ye kerke kan sepoi ke por maka pisah kalau don lepa mentah saat setanggat tu kan ni por maka dangdon ki kriteria maka sarkar kan certified dikini kenang bakan dong kebayar dia kepisah kumbalong mentah keladon kumba khandai spaklor tina kaliang jong ikum di kontraktor di badon hapo ke setri jong ke kasi jantia Government Contractor and Supplier Association ni pentap di jeng snokmen ke bakro ke bakrah do kata kenang ba nang nis kemat ngin yo biang ke jing teli ini tristom ini persyang kilat kinti kumno bangini ya hakaniga association jongi hakawai kaliang ngas ngoban aga jing buram bakar pang mah nang bantah jang isar Nongbri belum kumi chip engineer PhD tinggal ngobrol mi agak tu por bangilai delegation agak tu por ngoba ngla do jingkerman ni iro ila tristam la lesi ledeli kan no sin show tinggal ngobrol mi lamba jing tristam jing ikla orlang ni jing ya keren jengi kejing yakhi jengi kejing persyang jengi kontraktor kat badan gebuik kebor ilaya wat kila tinti ban persnu ye ka sarkar hakawai kaliar ngasnu ban ai geburam mah lembai jengi
sariki balong hagjo por MP bala bam kwais kmar blai lamba jong i ngiyo ban submit ya ka petition hagjo ko por ngila ai ka mo berdam hi ila yo ban ha syaga sarkar India sedoki union minister sedok ministry kelayo ban pha ia kata ka mo berdam jong i kuble sibon la ila mudan syo ni ka perthet ngau ba kum gaseng jong i ngau dap daga jing ngau buram yi hamtam yang ini keberang im selajang ni pertanyaan ini ay tres tam ngakum presiden ngasngoba kependak inga di kejing snokmet kependak inga sngoba kata kejing saram jeng i government kata ke pending bill jeng i sngoba kal alai ndre ngakarpa di para kontraktor jeng i warna mi kerke warna mi khuslai kebista kala don mentah kembang meneh sngoba ban ai ap ye por kan sebatai yapi kepisa kumbe pilih haki news pilih haki eke gibenta pilih kepisa ke pengila persang ban ya trestam nilai trade igi kam jam jongi ke sarkar ke deban sarkuliat na deban sam na deban pelai na iki pending bill jongi haman lag kontraktor baterai ke JJM tang itahi kublai sibon na kebeta jopi langbara Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya